Hartlik welkom luisteraars, waar u ook al in die wêreld mag bevind. U wat nou ingeskakel is om saam met my te reis deur die kosbare woord van God, die Bybel. Mag u hierdie reis inspirerend, verrykend en toeganklik vind. Ruach HaKodesh, Heilige Gees, wees u nou die spreker. Plaas 'n koolvuur op my en die stel se lippe, sou ons spreek wat nie van die Vader is nie. Luisteraars, so spreek die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, prins en prinses van Jahwe, saam met my in die ateljee is my geestesgenoot Estel Worman, wat saam met my vandag se boodskap gaan behartig. Welkom Estel. Ons tema vir vandag: wat is jou eerste gedagte wanneer jy in die oggend ontwaak? Geliefde broeder en suster in ons Here Jesus Christus, ek hou vir u voor as 'n skriflesing in aanleiding met ons tema, en wel uit Psalm 4 vers 9 en Psalm 5 vers 4. Psalm 4 vers 9. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want u, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Psalm 5 vers 4. In die môre, Here, sal u my stem hoor. In die môre sal ek dit aan u voorlê en afwag. Prins en prinses van Jahwe, ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want u, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Met hierdie woorde raak baie gelowiges aan die slaap en gaan in 'n rustige slaap. En dan, op God se tyd, deur die Heilige Gees, raak ons wakker. Die brein aktiveer onmiddellik en gedagtes begin opflits by jou. Wat is my en jou se eerste gedagte wat flikker? Is dit bekommernis? Negatiewe denke? Wêreldse dinge allerlei? Wat se boodskappe is op my selfoon wat wag? Wat lê op die informele media vir my en wag? Ons begin die dag deur te kyk wat gaan aan op die WhatsApp, Facebook, Twitter. Wat het in die nag gebeur? Waaraan moet ek onmiddellik aandag gee? En dadelik speel jou vandag se to-do list voor jou af. Ons spring uit die bed en draf badkamer toe. Anxiety, angs, radoth in Hebreëus, tree in my gedagte, amar. En my gedagte neem die loop met my. Die redreis het klaar begin, en ek het nog nie eers my gesig gewas nie. Prins en prinses, my en jou lewe sal altyd beweeg in die rigting van jou sterkste gedagte. Prins en prinses, ons gedagte bepaal ons woorde. En ons woorde word ons gewoontes. En ons gewoontes word ons lot. So. En ek sê weer, as jy jou lewe wil verander, begin met jou gedagtes. Dis waar alles begin.
Dit sal soos 'n voetpad word, wat in die veld uitgetrap word. Hoe meer jy daardie gedagte dink, hoe meer sal daardie patroon in jou brein gevorm word. Luisteraars, u stel gaan nou vir u voorhou en uitbrei oor my en jou eerste gedagte. Oor na jou, u stel en hartlik welkom. Thank you, Kobus. What a privilege and an honor it is just to be able to be with everybody that's listening at this moment, that we just can come to a place where we realize what God really wants us to do, what will keep our sanity. I just want to take one thing. In the morning, before your feet hit the ground, what is your thought? Is your thought about everything around you, or how do we take this first step? Because when your feet has hit the ground, it is already too late. It's too late to try and set the record straight, because we haven't started our day with the Word of God. So while we are still in the bed, we must pray, like in Romans 12:1. So dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Let it be a living and holy sacrifice unto Him. When you think of what He has done for us, is it too much to ask? So let us then say, Lord, today I present my body as a living sacrifice. I give you my hand for service, these feet, to take them where you want them to go. I give you these ears to listen what pleases you, my mouth to speak what pleases you. Lord, I offer it to you, a living sacrifice. Lord, I know the plans you have for me is to prosper me and not to harm me. Lord, I know I have plans for this day, a to-do list, as Kobus has mentioned. But before the foundations of the earth, you have scheduled this day. So, Lord, I submit to you for this day. Lord, would you give me an awareness of your presence today? Lord, if you are moving in an unusual way, please help me not to miss it. Yes, we just ask, Holy Spirit, in this moment, that you will make us aware of your presence. That we move and we have our being in you. If you make the natural supernatural, let me not miss it. Make me aware of it. If you speak to me, don't let me miss a word. You are speaking or giving to me. Give me an awareness of your presence today. Lord, I want to ask you to be in my life visibly, and our heart, let it be turned to you. Let that what we hear, even in nature, let your voice and presence show up. Look at the clouds and he will speak to you, even the wind. In Isaiah 55 verse 12 to 13, it says, For ye shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you in singing, and the trees of the field shall clap their hands. Isn't that awesome? Sometimes the trees just move forward and backwards, and it seems like they are clapping their hands, just glorifying the Master who has created them. Would that not be wonderful and amazing to get out of bed and break forth with a song that we are able to declare to the day, that the promise of God for this day? We look up and say, I commit this day to you
like in Psalm 23. Where does my help comes from? My help comes from God who made heaven and earth. So as we have submitted our bodies to the Lord, let us make a choice to give the day before us with this sure knowing. He says in Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. Isn't that a wonderful thought? Whatever we are planning, we can submit it to the Lord and He can lead us. He can take our steps to the right direction. It's such an awesome thought. In Psalm 37:4, the Lord says to us, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. And just coming to that, if we desire the Lord, we will ask Him what His word is telling us. We will not ask Him things that is not from Him. That is when He comes and He gives us that desire, because our desire is on Him and in Him. Let us then come before the Lord daily, committing ourselves that we give Him the authority for the Holy Spirit to not only change us, but also change the things in our lives. He also confirms in His word that He will make the crooked places straight and break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron in Isaiah 45 verse 2 to 3. Let us then decide with our heart and mind to give our day, every day, to the Lord. Look at the miracles that He will perform if we become less and He becomes more. So let us take this scriptures that I've read. Let us take it. Let us commit with our mind, our soul, and our body. Commit ourselves every day before we get out of bed to the Lord. Prins en prinses van Jahwe, broeders en susters in ons Here Jesus Christus, wat is my en jou kweek 'n leefstyl van geestelike denke. Psalm 5 vers 4. In die môre, Here, sal U my stem hoor. In die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Ek sal U by my secret place aanroep in geestelike gebed met die wete God is met en vir my. Elohim iti in Hebreëus. God is naby my vandag. Elohim karof elai. Vandag vertrou ek op God alleen. Bitat rak bek Elohim. Man en vrou van God. En jy sal dan sy krag, sy glorie en sy saligheid ervaar. Met die Heilige Gees, Ruach HaKodes in jou. Die Heilige Gees is in ons, geliefdes. Hy kom nie van buite af nie. Hy is in ons en lewe in ons. En as ons hom ervaar en hierdie toepas wat ons woorde wat ons gehoor het en wat hier vir ons gegee is in hierdie boodskap sover vandag, dan sal die lewende water in u opstoot soos 'n fontein en borrel in u hart, sodat u nie u liggaam, u gees, u siel niks anders kan doen is om die lig, die skerp helder lig van Joshua Mashiach uit te straal in 'n donker wêreld. Moenie dat die wêreld en die kultuur van die wêreld jou gedagtes vorm nie.
Neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Soos jy dink in jou gedagte, in jou hart, so sal jy word. En net die waarheid sal ons vrymaak. King James weergawe beskryf Psalm 5 vers 1 as volg. Dit is ons geleese gedeelte. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. As the 4th psalm was an evening psalm, a prayer to the Lord concerning the coming night. The 5th psalm is a morning psalm. David awakes to meditate upon God and pray. This pertains likewise to Christ himself. Hallelujah. Amen. Hashem. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Hier stel koning David die voorbeeld. Die oomblik as hy ontwaak, gaan hy in meditasie en 'n diep geestelike gebed met God. En is 'n weerspieëling oor wat Jesus as mens op aarde ook gedoen het met sy Vader. Ons kan onthou op vele geleenthede het hy vir sy disippels gesê, gaan julle, gaan eet. Julle het nog nie geëet nie. Na wonderwerke wat gedoen is, want ek gaan na my Vader toe en ek gaan met hom praat. Ek gaan vir my Vader bid. Getsemane, die grootste en die mees bekendste gebede by Getsemane, wat Jesus gaan praat het met sy Vader. Ons tema was, wat is jou eerste gedagte wanneer jy in die oggend ontwaak? King James, Isaiah 50 verse 4. The Lord God has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak. Word in season to him who is weary. He wakes morning by morning. He wakens my ear to hear as the learned. Geliefdes, ons moet die gewoonte aankweek en die Heilige Gees bid en vra om ons geestesoor en geestesoog oop te maak. Ek bring hierdie boodskap en ek sê hierdie woorde so gereeld aan luisteraars. Want as jy dit mis, vroeg in die oggend, dan mis jy baie belangrike sake wat Abba met jou wil bespreek. The phrase, he wakens morning by morning, he wakens my ear to hear as the learned, refers to the fact that God held immediate and constant communication with the servant, not alighting him occasionally as he did the prophets, by dreams and visions, by constantly whispering in his ear. Geliefdes, toets jou oor, leer jou oor, you the learned, glo my, jy gaan sy stem hoor. Prins en prinses, ek wil afsluit met die volgende woorde. Die tydperk wanneer die geestelike riem op sy besigste is gedurende 2 uur en 3 uur in die oggend. Indien jy gedurende hierdie tydperk ontwaak, sal jy weet, dit is die Heilige Gees wat wil hê dat jy moet bid tot Jesus. Die stem sal jy hoor as jy oor ingestel het soos ek gesê het.
Joshua Mashiach, jy 'n geoefenlike geestelike oor. As jy daai oor het, sal jy Jesus se stem hoor. Moet nie hierdie ontmoeting en kommunikasie met Jesus misloop nie. Ontwaak, bly gehoorsaam en getrou en kommunikeer, praat met Jesus. Luisteraar, man en vrou van God, ons enigste behoud tot 'n ewige lewe is ons kommunikasie, ons gebed na Jahwe en die bloed van die lam. Kweek die gewoonte om jou geestelike oor, jou geestelike oog oop te maak. Luister vir die roep van die Heilige Gees. Vroeg in die oggend, mag dit jou eerste gedagte wees. Joshua Mashiach, Papa Jesus, ons ewige Papa, wat met ons wil praat, en vir ons ook wil sê, môre my kind, ek het jou ontwaak, maar nou wil ek hê jy moet my praat, want ek wil met jou praat, vir die dinge van die dag, en wat ek vir jou beplan het. Ek wil met jou praat, en jy sal die boodskap kry vir die dag. Amen en amen. Ek hou vir u voor 'n gebed. Here, onse Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer eens te kan ontwaak met u in my gedagte. My eerste gedagte, die wonder van nog 'n nuwe dag te aanskou. Wat 'n voorreg is dit nie om voor u genade troon te kom en met u te kan praat nie. Wat 'n voorreg met my geliefdes te kan deel. Here, u is so getrou. U seën ons elke dag. Here, u wonders is groot. Die werke van u hande, alles gemaak. Wat alles gemaak het, is perfek. Ook die nuwe dag. Leer ons om elke dag op u te vertrou. Help ons om u eerste te stel en meer tyd in u teenwoordigheid deur te bring. Here, wees u in beheer en lei ons in u waarheid. Here, laat u lig ons lewenspad bestraal, sodat ons helder sal skyn in 'n donker wêreld, en dat ander u daardeur sal verheerlik. Help ons om siele vir u te wen. Seën ons in hierdie dag. Joshua Mashiach, Messiah, Elohim. Amen en amen. Is al moeg, soos ek na u soek, op my knie sal ek op u wag. Skep in my toch 'n rein hart, o Heer, om net u kind te wees. Skenk aan my grote Heer u genade, want ek smag na u heilige Gees. Vroeg in die môre, laat in die nag, op my knieë sal ek u verwag. Skep in my ook 'n rein hart, o Heer, ek sal lewe tot u eer. Voor my die waar, my oor kan ek toe maak, o Heer,
rustig op u wag. As u dit wil, sal ek opstaan om u te loof in die dag. Ek dank u vir my vriende, die son skyn elke dag. Vroeg in die môre, laat in die nag, op my knie sal ek u verwag. Skep in my ook 'n rein hart, o Heer, ek sal lewe tot die eer. In die môre, laat in die nag, op my knie sal ek u verwag. Skep in my ook 'n rein hart, o Heer, ek sal lewe tot die eer. Vroeg in die môre, laat in die nag, op my knie sal ek u verwag. Skep in my ook 'n rein hart, o Heer, ek wil lewe tot die eer. Laat in die nag, In die nag, sal ek u skep in my ook 'n rein hart, o Heer, ek sal lewe tot